Ese wari uzi ko telefone yawe ishobora gukora nka mashini ukayikoresha neza imeze nka mashini? Niba utari ubizi, reba video yanjye kugeza irangiye. Niba uri mushubanza wakanda subscribe kuri channel yanjye ya Tutekeke, ubundi ibiganiro byose uzajya nkora cyangwa se utuntu twose njya nkora ku telefone ujye dusanga aha ngaha. Reba video yanjye kugeza irangiye mbere ukuntu ibyo bintu bikorwa. Okay guys, kangushimire wakomeje kureba iyi channel yanjye, wakomeje kureba iyi video. Nizere ko wowe musho wamaze gukanda subscribe. Ubutana bakore video y'ukuntu wahinda telefone yawe nka mashini cyangwa se ukayikoresha nka mashini. Nagukoreye part 1 gusa nakuboneye indi application nziza ishobora kuruta yandi nagukoreye muri video ya mbere, ishoboye gukoreshwa muri telefone zose. Iyo waba ukoresha yose iyo ari yo yose yakoresha application. Nta kindi kintu uri buze gukora, uraza ahangaha muri Play Store yawe, ni uri buze numara kugeramo uraza gusakingemo computer, na uraza usakingemo computer launcher cyangwa urabibona yuko, hanyuma usakinge. Numara gusakinga barakwereka ama application menshi wakoresha akajya akora nka computer. Guys, reka twebwe tuze dukoresha iyi computer launcher. Tubaza dukoresha iyi computer launcher ingi, hanyuma downloading. Numara ku downloadinga uraza ukande open kuri yo. Numara gukora open kuri yo, yamaze kugeramo iyo uri buze gukoresha. Guys, ngira ngo urabona yuko yamaze kugera muri application, yamaze kugeramo. Ikintu uraza kandi ahangaha kuri open. Guys, ngira ngo urabona yuko application yacu yamaze kugeramo. Uraza kandi use the app gusa, kandi aro ubundi utegereze telefone yawe yitiba nka mashini, aho ariko tujya tuyikoresha. Rebe, uraza utegereze. Guys, urategereza kugira ngo ibanze yesitaramo fresh. Urategereza